umwana w'imyaka 16 akaba yapfuye yazize inzoga. Inzoga yanyweye akaba yapfuye ari umwe, ariko bakaba bazinywe bane, batatu bakaba bagerageje kurokoka, Imana yabakingiye ikibaba, ariko nabo ntago bameze neza. Ubu tuvugana bari bavuye ku nderabuzima babajyana ahantu bita Ikiziguro kwa muganga. Kuri iyi nshuro turimo turavugira hano Kabarore, ni umurenge wa Kabarore. Gusa ni inkuru ibabaje ku mwana w'imyaka 16 akiri muto, akaba yapfuye azize inzoga zivugwa ko yazimwe ku kimoteri cya polisi kuri sitasiyo ya polisi ya Kabarore. Reka dukomeze dukurikirana amakuru kwanza. Ntuve kuri Kabasi TV, niyo televiziyo yawe wahisemo neza. Nose w'umwana witwa nde? Ayibenosa. Umwana akaba yazize iki nkuko byumva? Umwana yazize inzoga banyweye mu kimoteri kuri polisi. Urabihamya gute? Kuko abana nibo babivuze, nibo babimbwiye ko azo banyweye. Basanze mu kimoteri cya polisi. Barimo kuzimena bazisangamo barazinywa. N'abana bangahe? Ni abana bane. Abana bane. Abawe ni bangahe muri abo? Abanye ni babiri. Umwe bamwita Hakizimana Jean-David. Andi bamwita Inde shana tayi n'umutwe mbwira. Gendahimana Jean-David. Wapfuye yitwa nde? Gendahimana Jean-David wapfuye. Yapfuye afite imyaka ingahe? 16. Inzoga bari bane, batatu bari Ikiziguro kwa muganga. Kuri iyi nshuro turacyakomeje gukurikirana amakuru kugira ngo dusobanukirwe ese byagenze bite. Reka twegere ababyeyi dusobanurire ukuntu byagenze n'ukuntu babibonye. Ku makuru Kabasi TV show yawe, ntuhave netwe tukugezaho ikiganiro nyacyo wowe. Mukamuganga wari umwana bavuye yonga bamajije kuzinywa, umwana agatangira araruka. Maje kuruka ndamubaza se uko ari kuri mukuru kaba iki. Murumuna aravuga ngo twanyweye inzoga tuzikuye mu kimoteri cya polisi ngo nizo zatugeza gucyo. Aharwa kangahe? Bazinyweye ku wa gatandatu. Uyu munsi ni kwa mbere. Yitabye Imana sangapi? 5:30 z'ijoro. Mu kanya kashize. Abana ubwo mugenzi wa umwe ni wapfuye, undi ari kwa muganga. Bari abana bangahe bose hamwe? Abana bane. Kandi bakaba bakiri kwa muganga. Batatu nibo bari. Aha turi bahita nguki? Umudugudu ni Nyarubuye. Akagari ni Karenge. Umurenge ni Kabarore. Umurenge ni Kabarore. Kabasi TV show yawe ujya gisobanukirwa byinshi mu gihe waba uri hafi ya Kabarore cyangwa utari hafi ya Kabarore, cyangwa gutwariza hamwe mu karere ka Gatsibo.